Салом алейкум бародари азиз. iPhone XR корпуси 14 Pro ва 15 Pro омадагия. Неш корпус 15 Pro бародарон. Корпус 15 Pro коркниш. Друш XR оригиналай касда интересный бошайна коркниш. Ҳамаш 100%, мисол полный функция, любой функцияш кор мекунад, нархаш 27900 рубл, 128 гигабайта. Ана баъд 14 Proш ду цвет астай. Иш 13 Pro, иш 14 Pro. Просто цветошон фарқ мекунад. Друншон ҳамаша яккай, XR-ай друношон бародаро. Ҳамаи телефоно оригиналан, ҳамаш XR-ай друш оригинал, корпусаш просто дигар. Ана оддӣ карда агар фаҳмонем, ма XR-ам либоси 14 Pro-ай. Тамом, инам хе. Хоб, ёш 27000 рублай, 15 Proш ана 27900 рубл бародаро. Касе ҳами телефонои iPhone омада харидорӣ мекунад магазини мо, якта соати смартвочи оригинал, смартвочи ки мақсад ай компанияи худаш оригинал, ай компанияи худаш бародаро. Ай компания Apple нест, ай компания худаш оригинал, тамоми функсияро дора, будилник, шагомер, сердцебиение, занг зада меша через Bluetooth подключить карда, дига функсияи интересни дора. Хоб, метоне биёин ай ҳами мисол ай ҳами iPhone харидорӣ куне, якта соати смартвоч падарка гире бародар. И туҳфа то 30 ноябри соли 2023 давом мекунад. То 30 ноябри соли 2023 касида интересен боша. Баъди вай мақсад занг зада уже аксия мумкин набоша. Хоб, марҳамат куне. Ҳозиражда се цвет телефони iPhone астай, ҳами се цвет ҳозиражда ҳаст наличи. Ва дигарошам меша худохоҳ. Ана ки чи саволи дошта боша ҳам номерои моа, номеро мо да занг занем меша бародаро. Хоб, дига намо телефоно дорем, Samsung, дига намо телефоно, авиакас ҳам дорем, билето бо нархҳои беҳтаринай. Саломат боша, худо нигаҳбон.